Wen garud mare, grabe talaga data nga babae talaga nga gaya tugat nga tal talaga. Kinunampay amare. Madam, hangkun tupay nga pinantansin iso na tatay isuman nakmare, gaga nga talaga. Madam, aguray ka man si kalagri, istorpo ka. Anya mare di kinunam tatay. Madam, aguray ka kunak. Ana mare, ana tita man tatayon. Naa ni madam, talaga nagpanurok ti pagiging tismosa na. Madam, aguray ka man mare ta sangwa la dati intrinitida nga katulong ko. Tatay pa'y dati ko. Tawagan ka to damdama mare ta ituloy dati ang istorya. Sige, bye. Apay ayala greng, ad ayat importante nga ibagam kinyak ta kasapulan nga istorbon nakpay. Amo nga madama ti chismisa mi kini pasita, istorbo ka nga talaga. Wow, kitamla talaga ti chismosa tatanga panahon aya. Sumasabay sa agos ng modernisasyon. Anata ko nam, awan madam. Siguraduam lang nga importante data ibagam kinyak. Amom nga madamanak nga makis istorya, istorbon na. Apay ayagamin, anya launay ti ibagam kinya. Madam, tatadya pa assembly meeting ni Kapitana. Hangkay mapan? Buisit ka? Da talagayam ti ibagam kinya kuna nulaki di importante. Haya po aya. Madam, kasapulan ka nung nga aming nga residente ti barangay nagsuswan ka mapan makimiting. Jak kayat ti mapan, no kaya mo, si kalata ti mapan, hana mga eramraman data kalukwan nga pa-assembly ni Kapitana. Madam, di kay lata ko mamapantap na mga ganyo no inya ti pagmimitingan da. Hangko kayat ko na, sakahang kami nga close kini Kapitana. Amom nga kaaway kong mortal data nga tao. Amin mo't kakaapay mo dito eh. Awang bibiyang mo, tanga. Saka hanak mga pilpilitin gaming ta amok mo lang nga awan timapan nga umatender data pa-assembly meeting na ni Kapitana. Apay amuyo mo nga awan ti umatendar. Mariknak nga awan timapan, kalpasan ko nga impalita itiga po na data pa-assembly ni Kapitana. Amin nga tao dito barangay nagsuswan, kaguradan ni Kapitana iso nga amok nga awan timapan. Amuyo launay mo ten nga awan ti umatender nga talaga. Basta amok, marikriknak, sigurado nagtatanga, rugrugyanan na ni sekrising ti agkararag tauhan ti umatender ti pa-assembly meeting ni Kapitana. Nga madam. Madam. Hay apo, sumruman ni madam. Nabiyag pa nga talaga kung mapupuuran ng ti kararwanan. Makapalik ka talaga.